Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na Imanje Knjaz Fashion Day 19. GP Contour Fashion Connectiona u organizaciji modne agencije Monden Models. Ljeto je pred nama, zato ovoga puta modu konektujemo sa lijepim i njegovanim izgledom. Iz GP Contour centra, koji je prije 4 godine prvi na crnogorsko tržište donio čudesni Med 2 kontur aparat, poručuju: dođite i uvjerite se da nas od drugih izdvaja stručnost i iskustvo u nehiruškom oblikovanju tijela i uklanjanju masnih naslaga. Oficijalna frizura i šminka događaja Zoran Vukčević i Ljubica Bulatović. Zvanični fotograf je Ivan Đurović, Bleki Foto. Dekoracija Jelena Mlađenović. Zvanični hashtag na Instagramu Fashion Connection. Modni brend Alteca sa potpisom dizajnerke Katarine Jočić predstavlja svoju prvu resort kolekciju za proljeće-ljeto 2017. U kolekciji se može naći niz haljina u mini i maxi varijantama, ženstveni kombinezoni i zanimljivi krojevi sakoa, izrađenih od najfinijih materijala poput svile, viskoze, pamuka i čipke. Ideja je bila stvoriti vizuelno snažnu, ali i opuštenu formu koja je prigodna za ljetnje izlaske i koktele. Kolekcija je upotpunjena koferima Samsonite, obuća i tašne butik čik. Muški model nosi odijelo OVS. Pardon? Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça? J'étais en train de vous parler de mon tapis. Vous ne vous intéressez pas au sexe? Récemment, je me suis trouvé en train de regarder mon poids. J'avais une alimentation dans le monde moderne. Récemment, je me suis trouvé en train de regarder mon poids. J'avais une alimentation dans le monde moderne. Je mangerai seulement certaines nourritures. Je ne sais pas si c'était juste moi. Récemment, je me suis trouvé en train de regarder mon poids. J'avais une alimentation dans le monde moderne. Je mangerai seulement
ancora tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me. Ci scappa da ridere, ma lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. Incorreggibile. Nike vam predstavlja svoju sportswear kolekciju u nježnim tonovima, lakih materijala. Tu su i sportswear Jordan modeli koje možete naći ekskluzivno u baz radnjama. Dobro poznate tehnologije trening i running modela ove sezone su još naprednije i bolje. Dry Fit UV, Lunarlon pjena, Nike Free, Nike Zoom, Max Air kao i novi Fly Knit nastavljaju sa svojom nadogradnjom u skladu sa potrebama vježbača. Za proljećne treninge pripremili su svijetle i vedre boje, dok je baza ostala crna. U okviru revije, pored manekena, svoju novu sportsku opremu prošetaće i treneri The Capital Fitness teretane.
Srpske dizajnerke Aleksandra i Jovana Zistakis premijerno crnogorskoj publici predstavljaju kolekciju Equality za sezonu jesen 2017. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, cause I never stay. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Well, let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But no, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she can never ever be a broke. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, cause I'll never stay. You don't own me. I'm not just one of your little toys. Honestly, I get bored of basic. She's the baddest, straight up vicious. Texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no, but goddamn, she said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No, she's the one. Smoke with her until the stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Good. Never ball, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never ever gonna be on. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But no, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she can never ever be a broke. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, cause I'll never stay. You don't own me. I'm not just one of your little toys. Honestly, I get bored of basic. She's the baddest, straight up vicious. Texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no, but goddamn, she said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No, she's the one. Smoke with her until the stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Good. Never ball, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never ever gonna be on.
Fitzgerald. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt, take her shopping, you know Yves Saint Laurent. Sport Vision predstavlja Adidas. Omiljeni superstar i dalje na visokim pozicijama svih modnih lista. Tik uz njega ove sezone je i novi model EQT koji je stigao u bazu u limitiranim količinama. Da bi upotpunili priču modne kuće, Adidas Originals nastavlja sa svojim šarenim kombinacijama farm kolekcije, odjeće koje će vas svakako izdvajati iz mase. Performans modeli za sportiste se i dalje oslanjaju na jednostavnost i udobnost. Mada Maja predstavlja kolekciju koju možete naći u njihovom prodajnom objektu u City kvartu.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire et voir de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir,
pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Premium Stars večeras predstavlja Polo Ralph Lauren, Gant i Lacoste kolekcije proljeće-ljeto 2017. Ralph Lauren ove sezone odiše elegancijom i glamurom, zadržavajući svoju udobnost i lakoću materijala. Osim izuzetno elegantne linije, i dalje se zadržala vedrina boja u sportskoj kolekciji za mlade. Gant ovog puta iskače iz okvira sigurnosti. Razigranost boja i cvijetni dezeni su ove sezone njegov glavni adut. Osim odjeće, modne dodatke i obuću predstavit će Lacoste. Kožne torbe su hit i ovog proljeća. Raznih oblika i dezena namijenjene su svim generacijama. Pružite sebi više od običnog Premium Stars.
Dame i gospodo, završen je prvi i manje knjaz Fashion Day 19. GP Contour Fashion Connectiona. Modna agencija Monden Models i Manje knjaz pozivaju vas u susjednu salu na after party i prezentaciju gastroponude ovog luksuznog kompleksa. Prijetna noć! Dame i gospodo, dobroveče. Dobrodošli na Allegra krstarenja Fashion Day 19. GP Contour Fashion Connectiona u organizaciji modne agencije Monden Models. Ljeto je pred nama, zato ovoga puta modu konektujemo sa lijepim i njegovanim izgledom. Iz GP Contour centra, koji je prije 4 godine prvi na crnogorsko tržište donio čudesni Me2 kontur aparat, poručuju: dođite i uvjerite se da nas od drugih izdvaja stručnost i iskustvo u nehiruškom oblikovanju tijela i uklanjanju masnih naslaga. Oficijalna frizura i šminka događaja Zoran Vukčević i Ljubica Bulatović. Zvanični fotograf je Ivan Đurović, Bleki Foto. Dekoracija Jelena Mlađenović. Mona i Mona Men vam predstavljaju kolekciju za proljeće-ljeto 2017. Realizaciju revije podržala obuća Aldo.
hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Believing
tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. Look what you done. Look what you done. Look what you done. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
Revijom modne kuće Mona završen je 19. GP Contour Fashion Connection. Imanje Knjazi i modna agencija Monden Models pozivaju vas u susjednu salu na after party degustaciju gastroponude ovog luksuznog kompleksa. Hvala na povjerenju, vidimo se na jesen u okviru 20. jubilarnog izdanja Fashion Connectiona. Prijetna noć!